yes mwaramutse mumeze mute igitondo cyiza aho muri hirya no hino ubwo ndavuga bari mu mujyi wa Kigali abari majyaruguru amajyepfo uburengerazuba mumeze mutabuda waramutse mwaramutseho meki umeze neza meze neza kabisa izere ko n'abadukurikiye bose bameze neza ibintu ni imbere nge wa mugani wa mujene wacu kedi ibintu ni imbere nge mu baturanyi imbere nge mu isi yose ibintu bikomeje kuba ibindi ntabwo byoroshye yes ngaya makuru rero tubazaniye nuko uwahoze ari perezida wa Congo Joseph Kabila biravuga ko mu gihe gito araba ari mu mujyi wa Goma. Ayo n'amakuru atari meza cyane kuri leta ya Kinshasa ariko akaba yaba meza birushijeho kuri AFC M23 natwirwaneho. Ibyo nibyo tugiye kugarukaho bikanavuga kandi ko witwa Moise Nyarugabo umugabo uzwi cyane mu kuvugira abarengana ko nawe ashobora kuba azazanye nawe kuvugira abarengana gusa se yahoze muri RCD sibyo yego yazamukiye muri RCD yego ikindi ubu yari muri Sena oya nta nubwo yari muri Sena ahubwo yabaga hanze muri Nyarugabo yego ariko yavuye muri Kongo yari muri Sena yego umwe mu bantu bakomeye cyane mu byerekeranye n'amategeko yego ni PO politique cyase agaciro kadasanzwe big fish yego ni big fish kuza muri M23 birakubwira ko kuzigoma Kabila biravuga ko we agomba kuza igoma aje avuye anyuze Uganda cyangwa anyuze Kigali ariko jewe nk'umuntu ureba ntago Kabila byavuga ko yaje atarahagera ubwo kuvuga ngo yaje none se ubwazanyura he rega bibuke ko yigwa ntabwo Kabila ari umuntu wo gutangaza ngo bashyire indabo mu nzira ngo yaje ahubwo buriya iyo babivuze baba bamubonye yakandagiye ibindi byo bivugwa turaza kureba kandi ku makuru avugwa muri Sud Kivu nahoze mbona bavuga ko ngo hari ibice byinshi ngo Wazalendo yafashe none icyo navugaga ku munsi rero nti iyo Wazalendo barwanye akagira agace bafata cyangwa se ako M23 ivamo bahita bavuga ko FARDC na Wazalendo bafashe ibice byinshi ibi rero nibyo tugiye kureba tubaza kandi kureba mu Minembwe uko bihagaze tuze kureba hano mu mujyi wa Goma turebe so turajya mu nkuru nyinshi cyane turajya no mu sesenguzi utameze neza hagati ya Wazalendo n'abarundi abantu utameze neza hagati ya Wazalendo n'abarundi ejo twabivuze twirukanka nago twabirambuye bari bamaze iminsi barwana hagati yabo bari kwikoma abarundi bati muri tuza kwirwanira atubundi abarundi ni bantu ki asuburi mwaje gukora iki hano ni mu gihe kandi abarundi na Wazalendo buriya si nibyo gusa baranapfa buriya n'ingona n'ibikeri uvuze ngo barapfa ingona n'ibikeri n'intuza n'ibikeri byo ntabwo ariko ubundi se hari icyo batarya mu minsi ishize bapfuye ikintu cyitwa imvubu imvubu ngo bari bishe imvubu enye ariko zimwe zijya gupfira hakurya ku rubi rw'Uburundi enye barazifashe bati turazibaga amafaranga tuyashyire muri kese ya leta ubwo ni Burundi babivugaga abandi bati turazirya mwanga mukunda ati murazizana tuzirye barakocagurana yego ubwo rero n'ingona niba bazigezeho ni ikindi kibazo ibikeri nabyo urumva muri Kongo nta ikintu kijyanye n'inyama nta kintu na kimwe gisigara oya ngo izindi nyama zarashize basigaranye ntuza basigaranye ibyo ngibyo gusa byo mu mazi basigaranye ibikeri ko bishyizeho musu byo gutorora n'aboroye ko bazirya bazibaka basigaranye ibikeri bagasigarana imvubu amafi ingona ubwo n'inzoka nuko batazivugamo nazo ziragato ziraribwa bazirya kuko uhiga igikeri ntekereza ko inzoka atayirebera izuba buda oya umuntu higa igikeri nuko inzoka aba yazimaze aba yazimaze rero ngayo nguko tuje makuru rwose makuru atariho ivumbi amakuru avugwa hirya no hino ni nako kandi umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame ku munsi w'ejo ibiro by'umukuru w'igihugu byakiriye cyangwa se Perezida Kagame ubwe mwenyewe yakiriye wa mujyanama wa Trump amwakira nabonye aramwakiriye nyuma yo kuva i Kinshasa
yego ni urugendo rukomeye rwagiye rwazungurutse rusa nk'urushaka amahoro muri aka karere. urumva guturuka muri Kinshasa amaze kuvugana na perezida Tshisekedi yahise aza mu Rwanda naho afite ubutumwa bw'uko Trump ari umunyamahoro. tugiye kujya muri iki kiganiro kiza kuba cyiganjemo ubusesenguzi butandukanye. nizera ko ntabwo turi bujye mu ma update nazo turazijyamo zirahari nyinshi cyane kuko twirwa no ku munsi w'ejo yafatwirwa no M23 bafashe igice gikomeye cyane mu Minembwe. ni nako kandi bahafatiye umuzarendo ngo w'umujenerali wari uzwi, baramufashe uwo mujenerali witwa Mushumba. ejo bamutaye muri yombi nyuma yo kumurasa, bamaze kumurasa ukuguru. hariya buriya babashyirwa muri gereza. nk'iyo ni piyo nini, ntekereza ko kuri M23 twirwaneho ari ntuza ari piyo nini cyane kuko gufata bavuga ko gufata uyu muzarendo ari nko gufata abazarendo 1000, ubwe avunja abantu 1000 kuko yari nk'umwami w'abapfurere niba abapfurere. yego bamufasha yakomereza, babanje kumurasa ukuguru. niba mu bwoko bw'abapfurere murabizi ko abapfurere bafitanye inzika bashyize mu mibanire yabo hagati yabo n'abanyamurenge kuva kera. buriya abafurere ni ubwoko bwa Bitakwira. yego ariko uyu mugabo wafashwe mbere ngo yakundaga abanyamurenge, nyuma rero baza kumugira umwami, bamuzipaye nk'abamugira umwami w'abapfurere kuko niwe muntu wari uzi ubwenge mu bapfurere, wize segonderi, aza kwiga ndetse na kaminuza i Bukavu. kuko nyine yari umunyabwenge, niwe muntu ngo wapangaga urugamba mu bice bya Minembwe, mu bice byinshi cyane nabonye bavuga mu ndasogarukamo. mutwera buriya ubwenge buracyahari. ideology se urumva iyo kugiyemo urumva bindi reka bamurebe niba hari akamaro yagira, bafata umwanya bamutekerezeho barebe hari akamaro yagira, niba nako kuri iyo mbere turasubwa yagira akaye kamaro. ntekereza ko yakajya kuko nta muntu utakagira. ngaye nguko rero. hanyuma na Robert rwose kutuba hafi turebe kuri iki kintu, kuri iyi nkuru iri kuvuga abantu benshi nabuze mbona bibaza atari kose kuko Kabila yaba yaje, ariko jye kubwanjye nk'umuntu ureba kuri nkavuga nti Kabila ntibyavuga ko yaje agiye kuza ataraje. turaza kubireba ariko tuze no kuza kwa Kabila muri M23 umuntu warashe M23. impamvu Kabila buriya niba hari umuntu wamereye nabi izi revolution zaturutse muri este, yaba RCD yaba SNDP yaba M23, mubona nk'umuntu w'umustrategie udasanzwe yaba muri politike. buriya kuba ubona acecetse bimuha umwanya wo gutekereza cyane, no kuba yasohotse yigeze kuvuga akajambo kamwe kananshimisha cyane, karavuga ati rimwe na rimwe, ati hari umuntu wambwiye ati rimwe na rimwe, ati ni byiza guceceka iyo ubonye nta kintu ufite cyo kuvuga kidafite imbaraga zirusha guceceka, atokwinumira ukicecekera. uyu Kabila turaza kumurebaho cyane, turebe no kuri Moise Nyarugabo, turebe icyo bashobora kuza kuba bahindura muri kino gihe. ngewe nkabona ko ibintu byinshi bigiye guhinduka buda, ahubwo dushobora no kuzabona Rurankunda nawe afungura kuko yafunzwe bitewe n'uyu Kabila. nicyo kintu buriya nge Rurankunda afunguwe ngira nanjye amasantima yanjye. buriya ntubona kuza kwa Kabila na Moise Nyarugabo bibonamo ibintu bibiri bitandukanye. buriya abo bantu babiri baratandukanye cyane. Kabila ni umuntu ucecetse cyane w'umustrategie, ariko Moise Nyarugabo ntaripfana na gato, ntabwo bishoboka, ntabwo aripfana. kandi mu gihe cyose namukurikiranye kuva Kabila papa wa Joseph yinjira kugeza ejo bundi, ni ukuvuga ngo nta na rimwe numvise umurongo we uhengama ari wa wundi. ikindi Nyarugabo ngira muri no minsi rimwe mu bantu bakurikiranaga ibya Minembwe isaha ku yindi munota ko cyane, kandi yari yarabiteguje kuza kwe, yari yarabiteguje kuko yahoraga abwira guverinoma akandikira perezida ati ibintu urimo ntabwo ati mu myaka 100 imyaka inga yose muzabyishyura ntabwo bizabyishyura. ubona ko nawe giye atabaza kandi none warebaga ntuza relationship yari iri hagati ya Bisimwa na Moise Nyarugabo. ubwo iyo mvuga relationship nuko igihe cyose ibyo Moise Nyarugabo yavugaga Bisimwa yahitaga agira gute
abikopiya akabikotinga bisimwa yabaga afite ukuri usibye nawe nanjye ndi kukubwira ngo ntari muri M23 nkaba ntari numvaga Moise Nyarugabo buri gihe nkamwumvamo umugabo ufite amagambo afite ireme kandi uri constant udashanja uko udahinduka uko ashatse kose kuvuga ngo ibintu igihagararo cye nicyo ngicyo position afite iba ari iyo ngiyo kuko kandi iba ari nziza mu by'ukuri. Yego ngaye nguko rero ibyo nibyo tugiye kuba tuganira muri kino gitondo. Mutubwire mwebwe uko mwaramutse, mutubwire uko umeze hirya no hino bari mu mahanga, ubwo ndavuga bari muri diaspora, bari muri DRC, Eastern DRC, abari muri Kenya, Uganda, Burundi, abari muri Tanzania, mwese mumeze mute? Kinshasa mwaramutse mute? Mumeze mute? Abari muri Denmark nka Eric ndetse na Desire mumeze mute? Mumeze mute? Mutubwire Condo mumeze mute? Goreti mumeze mute? Yes, turabaramukije rero, turabaramukije, tuhaye ikaze. Ingingo zacu tuzavuganaho ni izo ngizo kuri uyu munsi, aho tugenda tureba no ku makuru yandi ari kuvugwa hirya no hino, ariko cyane noneho tugiye kwibanda mu burasirazuba bwa Kongo no mu Rwanda. Wenda kuko ntirubuze gusigana, nikiza ko izi nkuru zacu ntizisigana n'u Rwanda. Iyo tuvuze Eastern DRC ntabwo ushobora kuba u Rwanda abda, ntabwo rujya kure. Murabivuze abivuze wenda ngira ngo yagira ibibazo n'abadukurikiranye bamwe na bamwe, ariko buriya mu burasirazuba bwa Kongo hasa nk'u Rwanda, hasa nk'ahahoze ari aho u Rwanda. Ntabwo nishatse kuvuga bya bindi abantu bagutonganyiriza, ariko mu by'ukuri ugutonganya sondera gutwara iki yabivugwa n'uburenganzira bwe, ariko buriya kera rwari n'u Rwanda, ahubwo rwari n'u Rwanda. Niyo mpamvu umuntu ashobora kuhavuga rikijyana. So abantu bazere kutwihanganira, umunsi kamera rwose yadukoshonye, kamera yacu yapfuye. Turakora gutyo kandi baza ko icy'ingenzi ni amakuru. Mutwihanganire, kamera yacu yagize ikibazo, ni ugutegereza uko wenda umuntu yayikora, niyo muri studio. So tubahaye ikaze rero. Reka duhere kuri inkuru. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame ku munsi w'ejo yakiriye umujyanama wa Perezida Trump, ni perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nawe nta kindi kimugenza buda, iyi nawe ni amahoro muri aka karere. Bakavuga ko mu burasirazuba bwa Kongo hagomba kuba amahoro uko byagenda kose, kandi akaba atari amahoro yandi ahutiwe kubera igitutu, akaba ari amahoro arambye. ni amahoro arambye. Iyo bavuze amahoro arambye rero umva no kureba umuzi w'ibibazo. Uyu mugabo aje avuye i Kinshasa. Yego, ni umugabo ngira ngo abakongomani, ugiye mu binyamakuru bya Kongo, ugiye mu binyamakuru byinshi byo muri Afurika, uyu mugabo biramuvuga cyane. Biramuvuga kubera ko ni umuntu wegereye Trump cyane, kuvuga ngo aramwumva ku buryo bwa politiki, ariko akanamwumva no mu buryo bw'umwihariko kubera ko asa nk'umuryango we mu by'ukuri. Perezida Paul Kagame kuri uyu wa kabiri yakiriye anagirana ibiganiro na Masad Balos cyangwa ni Bulos, yes, umujyanama mukuru wa Perezida Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kubaganira ku bibazo bya Afurika. Nibyo bibazo baganiriyeho. Bavuga ko Perezidansi y'u Rwanda rero ubwo yabinyuzaga ku rubuga rwayo rwa Twitter yatangaje ko umukuru w'igihugu ndetse n'intumwa ya Trump ngo n'intumwa yarayoboye bagiranye ibiganiro bitanga umusaruro ku mikoranire igamije kugera ku mahoro arambye mu karere k'ibiyaga bigari na gahunda zo kongera ishoramari rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nzego z'ingenzi ku bukungu mu Rwanda no mu karere muri rusange. Urumva rero ko ntabwo bagenda ku ngingo imwe gusa, baravuga ati politike yego, ariko n'ubukungu tubwiteho, kuko barabizi neza ko umutekano niwo nkingi y'ishoramari. Yego. Umujyanama wa Trump mu kiganiro yahaye itangazamakuru yavuze ko we na Perezida Kagame baganiriye ku mikoranire ya bugufi mu rugendo rugamije amahoro n'umutekano n'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi, ndetse hakaba hari ubushake bwo kugera ku mahoro. Yego, ati dushyigikiye umutekano n'ubusugire bw'ibihugu byose
muri aka karere hari sosiyete nyinshi z'abanyarwanda z'abanyamerika zashoye amafaranga bari mu Rwanda. Guverinoma y'u Rwanda ifite icyerekezo cyo kuba nyambere mu bukungu kandi ifite abaturage biteguye gushyigikira icyo gitekerezo. Ati twiteguye gukorana rero n'u Rwanda kugira ngo iyo ntego igerweho. Yego, ati twiteguye gukorana n'u Rwanda kugira ngo iyo ntego igerweho. Yego, ibyo ni uyu mugabo w'umujyanama wa Trump wabivugaga. Hano rero ngo yakomeje agira ati twiteguye gukorana, ko babivuze, twiteguye gukorana n'u Rwanda kugira ngo iyi ntego igerweho. Niyo mpamvu gushakira igisubizo amakimbirane yo muri DRC ari ingenzi cyane cyane kuko bizatuma amahirwe y'akarere atabyazwa umusaruro atangira gukoreshwa. Ni ukuvuga ngo umutekano muke muri aka karere ni ibibazo nyine bituma iterambere tugera ko muri ibi biganiro yagiranye na Perezida Kagame yasanze Kagame ashyigikiye icyo cyerekezo cyo kugira ngo amahoro aboneke. Yego, akaba yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishyigikiye ko amahoro aboneka mu karere kandi ko aricyo Perezida Trump yiyemeje ubuyobozi bwe. Ati turashaka kubona amahoro arambye mu karere. Perezida Trump ni perezida ushaka amahoro, ashyigikiye amahoro, niyo mpamvu turi hano, niyo mpamvu ndi hano. Ubwo nibo bavuga ati icyanzanye nicyo ngicyo. Ati no kubera ko Trump ashyigikiye amahoro, ashaka amahoro, nta mitekerereze agira iganye ku ntambara. Atarashaka ko aya makimbirane arangira vuba. Yumva neza ko abaturage bababaye bihagije, by'umwihariko muri aya makimbirane amaze imyaka 30. Igihe kirageze ngo amahoro aboneke. Boris kandi yavuze ko uruzinduko rwe rutari rugamije gushyira igitutu ku Rwanda, ahubwo ko ikigamijwe ari amahoro arambye. Ibyo ni ubwo ngira ngo yagira ngo akure igihu kuri za mvugo zikunda kuvugwa ziturutse muri Kongo ngo Amerika yaje ngo none turareba aho mujya ngo baje gushyiraho igitutu. Ni imvugo z'abakongomani bo yabwiraga bishaje kuvuga ati mu bitangaza ko yahita avuga ati te yaraje taraje aje guhana u Rwanda. Hoze mbona ngira ngo kandi ashobora kuba yanabivugaga akurikije ku magambo ya Perezida yavuze ati ntihaje kagira umuntu uzango ambwira asa nk'unakanga ati utubwira icyo gukora nkaho tutaraba bakuru bihagije. Urebye hano yaje umuntu wese uzaza muri ino minsi perezida zakira zageza ikandagira yumva ko yababwira amagambo mvuga hano aramenye ntafashwe igitutu. Ni hatari kabisa. Ngayo nguko rero uko bimeze. Uyu ni umujyanama wa Perezida Trump wari uri ikigaragara rero hano kuri uru ruzinduko rw'umugabo nuko buri Amerika isa nkaho byarangiye noneho igiye kuza yashyizeho umwete, ari gutegura inzira ikabanza gusara ya mbere umutekano. Uwo mutekano rero formule izabukoresha kugira ngo umutekano uze niyo iri gutangira gukoresha. Sinzi rero biza ahangaha urabona ko Amerika nabahanga cyane bitandukanye na buriya SADC ijya kuza muri Eastern DRC. Yaje ngira ngo babonye ko n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yarabivuze ati ntabwo ari kure bagomba kuza, ntabwo ari kure bagomba kuza, kubanza bakabaza, bagomba kubaza. Hano biranashoboka ko Amerika ishobora kuza muri iki kibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo cyangwa se ikaza igashora imari yayo. Ubishe ko bavuze kubyishoramari hano. Yego, bavuze kubyishoramari hano, bavuga ko barifite mu Rwanda, bafite ishoramari, bafite ishoramari muri Kongo nubwo wenda bavuze mu karere bafite ishoramari. Muri Kenya murabizi ko bahari. Ni ukuvuga ngo bakeneye kuryongera, ubwo bivuze ko wabona muri DRC nta kindi kintu yavuga. Nta kindi ako politike na gakenya rwose. Kandi buriya abakongomani ngira ngo hari igihe umuntu ajya avuga ngo Rusome niwe warwishigishiye, nibo bagiye guhamagara. Buriya Amerika ntabwo kwirukanka kuza gushora imari muri Kongo cyane ari ukubera ko ibuze amabuye muri Kongo nandi muri Amerika. Muri Amerika ni imwe mu bihugu bifite ubucukuzi bukomeye cyane, bifite munsi y'ubutaka hakize, ariko Amerika ibika ubwo bukungu nka reserve izakoresha mu gihe mwisi bizaba byarangiye. Ubwo nakubwira nka Alaska ni igice kimwe cyari cy'Uburusiya. Yego, ariko Amerika yarabuguze ngo ku $1 make cyane, yabuguze ku $1 make cyane ku buryo bijya bibabaza Uburusiya, ukaba bumva bwatera muri Alaska bukahisubiza.
ariko ntibyakunda ntabwo byashoboka kandi ubwo ngo ufite ikintu cyitwa amabuye ufite ikintu cyitwa peteroli ntiwareba muri make Amerika yabaciye muri humye baguze amafaranga make cyane nk'ayandi ya Yezu 30 ari urabyibuka amafaranga ya Yezu Yuda yagize bya bindi bamugurishije si 30 ibiceri ntabwo ni 30 kandi ubu ngubu ntabwo wamenya valeri yayo ubu ngubu bashobora kuba atanageze ku madolari 200 ni hatari ngayo nguko rero ngayo nguko uko bihagaze ibyo umukuru w'igihugu cyangwa se ibijyanye no kuba umukuru w'igihugu yarakiriye umujyanama mukuru wa perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika wamwohereje muri aka karere kugira ngo akoreremo ingendo yavuye muri Congo ndetse aje no mu Rwanda bakubwira kandi ko ashobora no kujya gusura muri Kenya yego urabizi ko Amerika ko inkuru iravuga ko ivuga ko ngo uyu Bros yahuye na Perezida Kagame nyuma yo guhura na Tshisekedi ndetse William Ruto ndetse na Yoweri Kaguta Museveni nabo barahuye no kuvuga ngo bashaka gukora synthèse y'ibitekerezo byo muri aka karere kose kuko aba acteurs politique bose militaire urumva bamaze kubonana nibamara gukora synthèse urumva azashyikiriza Trump ikintu kimeze nk'icyegeranyo gifatika cyashingirwaho kugira ngo umutekano ugerweho muri aka karere yego ibyo rero nibyo biri kuvugwa muri mu Rwanda navuga ko ariyo nkuru indi nkuru nuko abanyarwanda bakomeje kwibuka ku nshuro ya 31 ku munsi w'ejo ku Nyundo habaye ijoro ryo kwibuka uyu munsi haraba kwibuka ku Nyundo hakaba ari ahantu hamwe muri Gisenyi mu hapfuye abantu benshi cyane hari abantu ngira ngo nabagwabiro nizere ko ntabivuze nabi abantu bibasiwe cyane abo ku Nyundo baricwa rwose by'umwihariko mfite inshuti nyinshi cyane zarokokeye ku Nyundo ariko ndakubwije ukuri imiryango yabo yarishwe iratsembwa ni nko mu kindi gihugu nkuko mu gihugu cyose nyine umugambi wari kubarangiza ariko ku Nyundo iyo bibuka baba bibuka kuko bishwe ku buryo budasanzwe kuri uyu munsi rero nibwo ari bwibuke ndetse araza gushyingurwa n'umubiri umwe kuno munsi abantu ngira ngo baze kubikurikira nibidukunda dushaka kuza kubibereka ikindi nuko no mu gihugu hirya no hino kwibuka birakomeje mu turere twose tugize u Rwanda mu mirenge itandukanye ndetse no ku rwego rw'igihugu ni henshi cyane bagenda bibuka mu ni aho intara zibitegura aho turere tubitegura abayobozi bakuru bakagenda bajyayo ni gahunda zizakomeza no ku isi yose ya rero ku isi hose twibuke ko mu nteko ya Amerika mu nteko nshinga amategeko ya Amerika naho baributse kandi kwibuka byaba umuhango mwiza cyane witwayemo neza n'abayobozi ba Amerika kontraroma ku bindi bihugu bimwe na bimwe nk'ububirigi aho zari yeje zavuze ko zitazibuka yes ka tujye ku nkuru nanone y'abarundi tugiye ku barundi ubundi kugenda nasoma inkuru z'ibintu turi buze kugenda ducambo tuze gusesengura yes inkuru rero y'abarundi no kuba wazarendo ngo batangiye gusubiranamo n'ingabo z'u Burundi yego wazarendo iravuga iti ariko aba barundi mu by'ukuri bazanywe n'iki hano timwaje guhaguruka ngo tujye kwirwanira bati muhagarare ngira ngo bababujije gutera M23 yego oya hitwa za Sange ni Sange oya gusa ni muri Wazawarungu ni muri Warungu bati bagiye gutera bati mwe murajya hehe murajya hehe ko mushaka gukoza agati mu ntozi ati mutere M23 ikabakubita natwe tugakubitirwa ikaza ikarenga ikabacaho ikatugeraho ibyo murimo ni biki ariko ibyo birahita bituganisha kuri wa mugabo nawe wari kuvuga atabaza ati niye ndio muna wachokoza si tuko musesero fe munaenda bachokoza sasa mutatufanyaye sasa n'abarundi rero nabo menya bari muri sesero fe ariko none se babigenze gute abazarendo barababaye cyane bati rwose abarundi badusobanurire neza icyabazanye hano izi ntambara rero zisigaye zinasetsa ntago munakibabara abantu bajye bihangane nibaza bumva se kariye mba ntekereza ibikunze ibitendo biba muri izi ntambara abarundi ntubone bavuga gutya ati mwebwe muhacokoje turakwitwa babahuye n'ishyano ariko ni ibintu bagomba kuba bariteguye kuva kera iyo ujyanye abantu batojwe
abarundi bafite abasirikari batojwe igihe abarundi bari professional ku bw'aba abantu bo professionnel uza iriya fab yego baba professionnel warangiza ukabagerekaho abantu kuko izi ntambara zabo zo muri Kongo b'abarundi barazirwanye cyane bari mu bantu bazirwanye cyane ahubwo ukuntu byaje guhinduka abarundi bakisanga bagize gute bakubitirwa hamwe bagiye mu byondo hamwe n'abawazarendo ndetse na FDLR ibi rero byateje iki byateje nahanga nk'ifoto tugaragaza urebye bari abantu rero igisigaye cy'urundi uko cyambaye ukigereranye n'abandi bantu gihagaze imbere tubona ko rwose ntaho bihuriye hanga bavuganaga na za wazarendo ngenzi neza ko nibyo bababwiraga batabyumvaga ntago message ntabwo message kuko byaje kurangira abarundi basigaye bakubitwa barakubitwaga da biza no kugera igihe abarundi batangira kubura agaciro kuri wazarendo n'ubu ngubu amagambo bavugana ubu ngubu yahindutse gatoya ariko bakiri hano mu majyaruguru ziko bahoraga bavuga ati mwe mujye kurwana nimwe mubona amafaranga ati nimwe mufite amafaranga babona mu Burundi ari kunyukiri bati turakigukura ku munwa ntabwo aricyo cyakuzanye hano barumva rero byageze aho nyine ingabo igisiga cy'undi kigira guteka ihura n'uruva gusenya nubwo ubutegetsi bw'u Burundi butabyemera cyangwa ngo bugaragaze umubabaro w'ingabo z'u Burundi ingabo z'u Burundi zarakubititse pe ariko nkeka ko ubu ngubu ni ukwemera igikombe bihaye bakakinywa kubera ko bashoboraga kuba bageze wenda nk'ubukavu cyangwa se Uvira bakitandukanya kugira ngo wenda ingabo z'u Burundi zibone ukuntu zitazura zikarinda umupaka wabo mu gihe wenda Uvira yaba yafashwe bakitandukanya n'abazarindi kabarasa nicyo kibazo bafite bari mu mazi birasanzwe ubu ngubu rero nta kuntu ngira ngo komande y'abasirikare ubu komandoma y'abasirikare b'u Burundi irimo interference ibyo bita interference niko kunuva radio ivuga harimo kugira ngo amabwiriza agere ku ngabo z'u Burundi hagomba kunyuramo akantu k'abazarendo gato urabona ko abarundi baravuga bataho kugira ngo bamwe bavuga bataho kugira dusubire mu Burundi reka duhite twigira muri M23 mu minsi yashize muri za Katogota hari abagiye kuri paturi bajya muri 30 n'abangaye bahita bigendera baburirwa irengero yego so ahangaha rero turebe kuri no nkuru ni nkuru ushobora gusanga kuri bwiza.com aho abarwanyi ngo b'imitwe yitwaje intwaro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatabaje ngo bayifashe kurwana na M23 cyangwa se yitabajwe nibyo usinzi ko ngo barashinira ingabo z'u Burundi gufasha ziriya nyeshyamba gufasha M23 ibaze no kuri abarundi bararengana abarundi baragoye pe bararengana kuri iyo dosiye yo bararengana rwose baragowe bakakubwira ko ngo ibi babigaragarije Minisitiri w'Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se Guy Kabombo mu wa Diamvita ubwo yahuriraga n'abahagarariye wazarendo mu mujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ingabo z'u Burundi na wazarendo bari mu bagize ihuriro ry'ingabo leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitabaje ngo zifashe guhangana n'umutwe wa M23 izi ngabo icyakora M23 ikomeje kuzikubitira ahababaza nyuma yo kuzirukana mu mujyi wa Goma Bukavu no mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru zikaba zarakubiswe wavuga ko zishobora kuba ziri ahantu bita Warikare nteka ko bakiri umwe mu hagarariye wazarendo yagaragaje Minisitiri w'Ingabo za RDC ko imwe mu mbogamizi wazarendo bakomeje guhura nazo ari uko ingabo z'u Burundi zikomeje gufasha M23 ati twe ba wazarendo turi guhura n'ingorane ku mirongo y'urugamba bijyanye no kuba muri kumwe n'umuyobozi wacu ndetse na komanda wa FARDC muri aka karere mugomba kutubwira intego ndetse na mission y'ingabo z'u Burundi mu gihugu cyacu yego batangiye kubibaza oya barabibaza ariko nta nubwo yanabonye igisubizo kigaragara aha wazarendo yagaragaje ko buri gihe iyo we n'abagenzi be bari mu nzira zo gukubita M23 birangira ingabo z'u Burundi zibavangiye ati rwose hano muri Kamanyora ubwo buri gihe twari mu nzira zo gukubita umwanzi ariko ingabo z'u Burundi buri gihe zitubwira ko tutemerewe kugaba ibitero ku mwanzi kuri ubu umwanzi akomeje kujya imbere ese misiyo yabo ni uguherekeza umwanzi aje kudutera cyangwa no kudufasha twebwe abanyekongo wazarendo kandi inashinja ingabo z'u Burundi kuba ari nazo zagize uruhare mu gutuma
M23 ifata Nyangezi ngayo ngubwo. Wazalendo n'u Burundi ni ikibazo gikomeye ariko utararangiza iyo nkuru uwo mugabo ushinzwe defense yatashye anyuze i Burundi yagiye kurara i Burundi baze kurinda igihugu ka utashobora yagiye kurara Bazalendo ngo byarabarakaje ku buryo banakubwira ko utashobora kukiraramo ikibazo gikomeye ahubwo buretse wenda mukanya Rudahungaraza mfashe di Abazalendo ngo byarabarakaje ibaza ukuntu ntuhatanabizeye yanze kurara muri Kongo turaye hano tukarara ku kamwe urabiki muzaramwe Kinshasa muvuga ngo turaje turwane ngo Kongo irimo umutekano mudashobora no kwiraramo ariko ntabwo ari wenyine na Bitakwira niko byagenze Bitakwira ariko kiraje we yagiye asa nk'ubahunze bendaga kumugira nka Kirimwana yagiye i Burundi bakakubwira rero ko ngo hano Wazalendo witwa Muzalendo witwa Yakutumba uwo niwe mukuru cyane niwe bakuru ngo yahise anivumbura ashobora kuba yarasubiye muri Fizi akava mu rugamba niko bivugwa aya makuru turaza kuyagaruka mu buryo bw'umwihariko bivuga ko ngo yahise yivumbura ava mu rugamba. Hari amaudio menshi nagiye numva mu minsi ishize asirikira kuri rwa rubuga rwacu avuga Yakutumba na Makanaki bagaragaza mu by'ukuri ko basa nk'abafitanyemo ibibazo bose ntibumvikana. Makanaki ari guhigwa we bari kumuhigwa yasaga nk'uri gusaba imbabazi agaragaza ko ngo atari umwana mubi we bari kumuhiga ngo bamushyire ku mvuta ariko na Yakutumba nawe bigakekwa ko nawe ageze gute nayo ari guhigwa kugira ngo bamushyire ku ntuza ku rupfu barashaka kumwica ariko ikigaragara cyo n'ukundi no saba generali b'Abazalendo mu by'ukuri iherezo ryabo none se ko kuko bazaba barakoze umucafu ugaragara cyane umwanda bazaba barakwirakwije hariya kugira ngo hanagurike bagomba kuvaho yego noneho urebe ikintu kibabaje Abda ibaze Wazalendo kweri Wazalendo higeze itegeka FRDC urebye neza ubu muri Sud Kivu igisirikare Kongo ifitemo ni Wazalendo muri Zodio bavugaga yuko Abazalendo n'abayobozi nibo bayobozi abasirikari ni nabakozi n'abayoborwa n'Abazalendo FRDC sisi Wazalendo tuko viongozi sisi Wazalendo tuko viongozi noneho bagashaka gutegeka igisirikare cy'u Burundi yego igisirikare gifite structure yego nubwo igisirikare cy'u Burundi ndacyaje muri mission wavuga ko ari mission y'imberenge ariko nibura ariko bira bari gukora ni izo ngaruka cyo kiri profession uko byagenda kose gifite structure itandukanye ukabahereza intwaro umenye ko aho murahurira baragutumura ahangaha rero ngo igisirikare cy'ubundi nyine aho ngaho cyisobanura kivuga kiti mu by'ukuri abangaba bajya gucokoza M23 bikarangira natwe tugenze gute dukubitiwemo ndaje mpamagarira Bini turafatanya ku zindi ngingo tugiye kuganira izi zirimo ibiri kubera muri Sud Kivu mu ngabo z'u Burundi amakuru ahari mpamagare Rudahunga ndaje mpamagare bose tugiye gufatanya gusesengura kuri aya makuru ari kuvugwa hirya no hino ndibaza ko Rabin ari ready ndetse na Rudahunga bari ready namwe ntimujye kure reka mbahamagare Abdara tureba indindi nkuru iri buze kutwinjiza kuri ubusesenguzi tuburebereho yego turebe Kabila igihe yabageze mu mujyi wa Goma ibintu biraza kuba bite ese koko yahageze ntarahagera ibyo byose turabireba inyungu nizihe kuri M23 igihombo ni ikihe kuri M23 so turareba kwanza bigiye kuba muri aka karere uko bien sûr kubana Kabila kubangaje Goma ubwabyo bifite icyo bivuze kuko atagiye Kinshasa kazi Goma oya Kabila kuzigoma byo ni byabari igikorwa n'ahantu atayobewe Goma ntabwo hayobewe kubera ko yashize ubukungu bwinshi cyane yashoyemo umudamu we muri bukabo ahantu harwaniwe cyane bavuga ngo kwa Mauri nejo baraharwana hejuru yaho kwa mama Olive Lembe n'ahantu hanini yaguze mbere yashaka kuhubakisha cathedral ntabwo byaje gushoboka bafite ahantu henshi cyane ugiye no mu bice bya Mugunga bari bafite ibikuyu by'inka mu bice bya za Masisi yashaka kuhabaka mu gihe cyo kwakira papa nyuma yaho rero Masisi bafite ibikuyu n'uvuga ngo ino Kabila arahazi umuryango arahazi ngira ngo banavuzwa ko agiye kuza mu gihe byavugwa ko n'umudamu wari no mu minsi ishize yaramaze iminsi ari Bukavu yego nahoze mbona abantu bashobora kubwira ko ahubwo ngo we amaziye kinari Bukavu yego
urumva ikintu kizwi rero muri rugo rwabo kwa Olivier Lembe na Kabila burya bivuga ko Kabila afite ikintu cyitwa silence idasanzwe no gutekereza bifasha umwanya munini cyane, ariko Olivier Lembe we akaba afite ikintu kimeze nk'urukundo. Abaturage baho bamukunda kubera ko akunda kuba ari mu baturage cyane, niyagiye mu rwose n'ijwi rye usanga kandi ngira ngo anakomoka n'ino. Yego mu gihe rero tugiye kuba duhamagara abashinga ntaye barimo Rabin ndetse na Rudahunga. Abuda, ndagira ngo nyinjizemo undebera iby'inkuru y'abayobozi ba Kenya ngo bashimuswe na Al-Shabaab, abayobozi batanu. Al-Shabaab n'akasamutwe ibaze igihugu nka Kenya, abayobozi bacyo bagashimutwa. yawe ntuyige kure yigumishe kuri mikoro yawe. Yego, kuri uyu wa mbere minisitiri w'umutekano w'igihugu Kicumba Murkomen yatangaje ko abayobozi batanu ba Kenya barekuwe nyuma y'amezi 2 bashimuswe n'abakekwaho kuba intagondwa z'abayisilamu mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'igihugu. Abantu bitwaje imbunda bakekwa ko bakomoka mu mutwe wa Al-Shabaab ufitanye isano na Al-Qaeda bashimuse abayobozi b'imidugudu. Bari abayobozi bashyizwe na guverinoma mu ntara ya Mandera muri Gashyantare hafi y'umupaka wa Somalia, aho izo ntagondwa zifite ibirindiro. Abayobozi barekuwe ni Mohamed Adawa, Mohamed Hassan, Abdi Hassan, Mohamed Noor Hache na Ibrahim Gabo. Murkomen yabwiye abanyamakuru icyo yababwiye nk'uko bitangazwa na NTV Kenya. Reka ngufashe kavuga ko ati twahisemo gukorana n'abaturage no gukorana na guverinoma y'intara ya Mandela kandi igikorwa cyeze imbuto. Urumva rero ko abanyakenya nabo urumva Al-Shabaab ikomeje kubabera akasamutwe. Al-Shabaab isa nkaho ari umutwe usa nkaho usiga uvugwa cyane kurenza Al-Qaeda yahozeho mbere kuva abatalibani basubira ku butegetsi. Ntago umutwe wa abatalibani kivugwa, niyo bikoreka nyine ko abanyamerika bazi buri kimwe cyose. Reka mpamagare Rabin ndetse na Rudahunga baze nabo bakirwe muri kino kiganiro, badufashe turebe ku ngingo zitandukanye twagiye tuvuga. Ubwo tugiye mu busesenguzi, tujye kureba n'ibindi n'amakuru kandi abagezweho, kuko twese nk'uko tuba muri Bwiza nka team ya Bwiza TV bien sûr tuba dufite amakuru agezweho. Rudahunga we yaje. Rudahunga, ndakwakiriye. Murakoze, mwaramutse, ndabasuhuje mwese na Abdallah. Waramutse Rudahunga? Mwaramutseho n'amahoro. Okay, kampamagare na Rabin aze dufatanye muri iki kiganiro. Urumva ko Rudahunga nawe uraguma ku murongo kugira ngo ibintu bize kuba bigira gute bikunda kuba bimeze neza. Ariko hato nawe mbe nkwibariza, ubona kuvuza kw'aba bagabo, duhere kuri Joseph Kabila, biraza kuba bihindura iki? N'abagabo babiri batandukanye. Banzubwira umwe Joseph Kabila n'ababiri, reka mvuge ko babanze batandukanye. Baratandukanye cyane. Uhereye kuri Kabila ni umuntu w'umustrateje mu rwego rwa gisirikare, ni general reka. None usibye kuba ari general kubera igihugu muri iki gice kirimo intambara, ariko yabaye ni ex president. Afite ibintu byinshi, afite amategeko yashyizeho, afite ibyemezo byinshi yafashe, afite amabanga menshi y'igihugu afite mu mutwe. Yes, gatoya Rabin, ndakwakiriye nawe. Sana. Okay, hanyuma budawakomeza. Afite amabanga menshi afite muri we, no kuvuga ngo yakagombye kuba ari umuntu uprotejwe n'igihugu kugira ngo ibyo byemezo yafashe, ayo mabanga yabitse cyangwa se amabanga ari top secret atazegeragera hanze. Ubu rero arasohotse, no kuvuga ngo ibyo byose bigiye kuba umwihariko wa AFC. Ni ikintu kidasanzwe kuri rebellion kubona ex president ajoininga rebellion. Na mateka adasanzwe. N'ubwa mbere nkeka ko bigiye kutuberaho muri aka gace. Ariko
mu karere ka yase Nuko- kuba wahoze ari perezida ashobora kujya mu nyeshyamba nibuka umuntu witwa Denis Sassou Nguesso Yego. yigeze kuva ku butegetsi arongera nanone aragaruka arwana nanone mu nyeshyamba mu nyeshyamba nanuza Arwanya ubutegetsi. na bozizi muri centre afrique Bozize Centre Africa muri we sereka ariko nta kintu byamugejejeho we ntiyabugezeho yaje asa nkaho wagize ikibazo cy'inyeshyamba zitameze neza ko byagenze yego yabivuze ok rudahu ndakwakiriye murakoze amakuru yaramutse amakuru agezweho ni ayahe amakuru agezweho ni iyi ngiyi ishyushye ya Kabila ntabwo umuntu yayijya kure aho yavuze ko atashye utarayijyaho ndashaka kubanza umbwira ayandi nubwo bivuga ko ari iyi ngiyi tuyizeho ni umwihariko ubwo indi muntu yavuga se ni iyihe ni iy'iyo intumwa ya Trump yatanze ikiganiro ku banyamakuru yego nayo umuntu yaza kuyijyaho sinzi rero umuntu yahita ayihera ariko njye ndumva ariyo tubanze duhere muri sidi kivu mu by'imirwano niho nshaka kubanza mu by'imirwano biri kugarukaho nahoze numva ni ibi bitero M23 yakoze M23 twirwaneho gukora fata M23 twirwano cyangwa se M23 AFC twirwaneho yes hano muri noza muri Nyiragongo ngira ngo ejo yiriwe intambara ikaze cyane aho barimo bahiga FDLR na ziriya koalisiyo zabo zindi ziri mu misozi ya Nyiragongo ngenda ashaka kujya muri sidi kivu y'amajyaruguru y'imparire muri sidi kivu twavugamo ibibazo biri hagati y'u Burundi na Wazalendo ngira ngo ejo mwabonye ko hiriwe amakuru yerekana ko Wazalendo batishimiye ingabo z'u Burundi ziri muri kariya gace kubera yuko ngo Wazalendo zijya kujya kurwanya M23 hano ku hafi y'umupaka w'u Rwanda za Kamanyora hanyuma ingabo z'u Burundi zikitambika ariko urebye ingabo z'u Burundi urabona Kamanyora ihuza u Rwanda u Burundi na Congo n'umupaka urebye ujya guhuza n'ibihugu bitatu njye ku bwanjye sinumva rero uburyo ingabo z'u Burundi zakwemerera Wazalendo kujya guteza akajagari hariya kuko bishobora guhita bituma haba ikibazo no ku mupaka w'u Burundi kuko urumva baba bari kumwe ni koalisiyo reka twebwe ko ari koalisiyo bikiri kumwe icya kabiri njye nkabona twagiye tubivuga Wazalendo zirimo imitwe myinshi kugira ngo rero uzayifate igire koalisiyo imwe ni ibintu bigoye no mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda byageze aho interahamwe zikajya zitegeka abasirikare ba leta kandi tuzi ko buri gisirikare aba ari igisirikare cya leta aba ari igisirikare kiri ku murongo gifite structure yihariye kurusha milisi rero na Wazalendo byanze bikunze ku bwanjye ahubwo njye mbona bubaha FARDC kurusha uko bakubaha ingabo z'abarundi kubera iki kubera ko bo baravuga batari ku bundi abangaba ko baje hano gukore ku kiraka ariko tukaba tubona bakubitirwa kimwe natwe n'ingabo za leta ubundi bamaze ati noneho rero kutubuza kujya kurwanya M23 bo bafata nk'umwanzi wabo w'igihugu ati rero icyo twakora ni iki nko kubaza minisitiri w'ingabo ati dusobanura ikintu bamara hano niba atari ibyo basubira iwabo ku bwanjye rero nkabona ahubwo tugiye kureba nk'abantu dukurikirana ibintu bya hafi muri Karagashi tugiye kubona duweri igiye kuzahuza ingabo z'u Burundi na Wazalendo kuko ubona ko mu banyamahanga basigaye ingabo z'u Burundi nizo zisigayemo hariya kandi zishobora guhura na danje iteye ubwoba ok Rabi hari icyo uvugaho ibyo avuga ni ukuri usibye yuko no mu byo batanguye gupfa harimo inzara kuko ibiboko biri muri Rusizi barabirebeje babirasa hanyuma bikabananira ingene bashobora kugabura inyama aba Wazalendo bagavuga ati natwe nitwe twabyirasiye no kubitwara tukabijya ingabo z'Uburundi nazo ati mwarashe ibiboko biri mu rugabano mu ruzi ruri mu rugabano kandi natwe dushonje ntimubwirizwa kubijya mwenyine naho hanahereye n'akaduruvayo bavamwo rero barashwana ikindi nacyo ni uko ubu
inyuma y'uko ingabo za FRDC zirutse zigenda ikaremi nubwo n'ukwiruka reka tubivuge ko ari kwiruka biropiriye bagenda ikaremi ingabo z'Uburundi ziboneka zose ko ziguma ziri kweze muri aka gace ziri kweze rero Wazalendo nayo ikaba idafise controle y'ingene bikorana ikagomba kuja kwataka AFC hanyuma igisirikare cy'Uburundi nacyo kikababuza kiti nimwabataka muzoba mudukwegeye nimureke ko bataka ariho abahera bavuga yuko igisirikare cy'Uburundi giproteja AFC ariko mu by'ukuri ugiye kuraba Wazalendo nahica kwataka uko ibi bishoboye no kurusotora bikaca bituma imaze kurusotora babigenderamwo bose cyangwa igisirikare cy'Uburundi cyangwa cyaba Wazalendo nivyo bibazo rero abasirikare bo Burundi baba bariko baranga bobo bavuga ya system ivuga ngo inka uyihenda ubwatsi kaguhenda umuhondo nimba leta yabo yabarungitse bahenda kubaha amafaranga no kubafata neza nabo bariko bafata system yo kuyihenda kubicarayo batariko baragwana bakabigira ikiba nuko bimeze nuvuga abarundi bo baravuga bati twe ntituzigera turwana ahubwo reka ducungane na leta tuyibeshye ko tuhari ariko mu by'ukuri tudahari ikindi naco imbere yuko ministre de la défense wa Kongo ashika ibujumbura ntawe uzi ibyo bazovugana n'abayobozi cyangwa ibyo bavuganye ariko inkurura nuko igisigaye cy'Uburundi cyari cyafashe ingingo yo gukura abasirikare muri Kongo mu bwenge budasanzwe bakandika amakonji y'abantu nka 200 bakabaha ikonji ngira nk'iby'ukwezi kurenga hanyuma bagarutse bagashikira mu makambi ntibagaruke kuri tele niyo systeme rero bare batoye urumva ko baca baherera kuri kamwana wa mama ufise kimuvugira ufise uwiwe akaba aribo baherera ariko objectif ni kubakuramwo ku bwenge bukomeye ku buryo babyisana ata musirikare w'Uburundi asikaye kuko banka gusohoka basohokeye rimwe nisonura byumva nawe urumva ko ayoba ari isoni ariko aho ministre wa defense ashikiye ntawe ubizi ingingo bazofata kuko bashobora kuvugana bakagira ico bahinduye kuri iyo ngingo yo kukura ingabo muri Kongo ko bavuga bati burya dusa naho turiko turahendana Tshisekedi ari mu biganiro natwe twasigaye kuri tele FRDC nayo iri kwiropiriye Wazalendo nabo bitwa ko bari ntibashoboye kugwana ni bamwe bukurenza urwamo gusa ibi bintu rero urumva ko biba biri mu kajagari ku buryo ntuze igisirikare cy'Uburundi kibura position yo kuri gifata akaba ariyo mpamvu byo kivuga kiti twebwe reka dukorera kuri tactique mu bwenge gutanga ibibari ku basirikare hanyuma ubwo nukuvuga ngo nta rotation zizabaho bazantu bazashiduka igisirikare cyarashize muri Kongo yego Rabini andi makuru ahari mu bice bya Uvira Fizi na yahe amakuru hari ifatwa ry'ubu autoproclame ko navuga mu generale autoproclame generale wo muri Wazalendo yego mwarabivuze cyo yuko yari afise akamaro kanini muri Wazalendo ko yari atinyitse no kwiga politiki ko yari yarize ubundi nawe n'uyagutumba yarase kuva kwizima ngo ave ku rugamba aguma yerekana ko ashoboye ariko nubwo yerekana ko ashoboye nibaza ko yabaye amacandya y'amafaranga ministre de la défense yabazaniye kuko niwe yashikirije ko mushefu wa Wazalendo ubu rero ubwo bambona bafise mbega ayo mafaranga azoshikira Wazalendo bose bari kuri tele cyane barayaryanira nabo ngo biba kajagari ikindi mu mujyi wa Uvira kabisa hari insecurity kuko abaye Wazalendo niho barunze umwe wese arondera ivyajya hitana abanyagihugu uwo bambuye uwo bakubise nk'ubu hari umuntu yapfuye azize amafaranga 500 ya Kongo kwibariye ya Wazalendo kumva rero ni terere kubera Wazalendo nta control ifise ko igisirikare gihamye ni mu bisanzwe mu bice bisigayemwo plutôt Wazalendo akajagari kandi icyo mbona nuko mbona ko AFC kirabazunguruka nimba ziriye zepfo za Fizi ho bariko barabintambara nuko mbona yuko bagomba kuzokuga repfo bakadugana Lorondira Tanganyika abaze bagaca muri ho plateau na waye plateau
abandi bagacaha mu kiyaya. Ubwo wazarendo izosigaranye inzira yo kwakompanya igisirikare cy'u Burundi bikajya mu kaga cyane bakishikana. Umunsi Uvira yarashwe nico mbona. Yego ukurikije ibiri gukorwa na Twirwano ndetse na M23 urabona ko barimo baragotwa bashyirwa hagati cyane. Umujyi wa Uvira uri kuratera uja hagati basereza umunsi ku munsi bakura muri position imwe. Byumvikana ko Uvira bagomba kwigira nka kujya kwa Goma. Murazi ko Goma yafashwe batera baseririza buke ku buryo intambara yagiye kuri minsi 3 abari muri Goma bisanga ataho bagenda, ari nacyo cyatumye bahabwa akarande bitere ngo bace mu ruzi. Rero simbona ubu muri Uvira aho bazobaha inzira bazobaha ko mbona babagoteye hose bazobasigara inzira yo kujya mu Burundi gusa. Sizi ko na wazarendo ko bariko barashwana n'igisirikare cy'u Burundi bazoja mu Burundi, baje mu Burundi ngo muri ico gihe bazoca bitwa impunzi z'abasivile ntawe ukugena inkosi, kuko mbona ingambo zose bariko barazugara. Hanyuma Rabin turebe iherezo rya wazarendo muri Sud Kivu, kuko urebye neza abantu bari kureba ibyizi ntambara wazarendo muri Sud Kivu bandi kugera ku iherezo cyane. Pasa n'abari kumange ufite iherezo rya wazarendo muri Sud Kivu ni Uvira nizo ishinga kazoza ka wazarendo. Niba hajabuka mu Burundi ko bazaba babaye impunzi, kandi uzotane baza ko bazomubwira ati turi kuri umuntu wese gutaharika ntatane imbunda ntatane ngo urumva. Byumvikana ko bazaba babaye abasivile nk'abandi abanyagihugu cyane. Naho mwishikane kuko mwebwe murabe n'igihugu nta muntu abakomye ngo abakure mu gihugu cy'ababyaye. Mureke rero gufunga umutwe mwishikane. Rero nibaza ko iherezo rya wazarendo ni iryo, kiretse uzo piruka habyensire hariyo n'abazokura impuzu bakanyegeza imbunda bakanyegeza ingoho bagacika abasivili. Byuraze ko bama babikoze mu bisagara hose. Kiretse abanka ziriya pfo za Karimi baje gutanga raporo bashobora gupiruka bakagenda bagasubira iwabo, nabo urumva basubiyeyo intambara nibashikira ni bya bindi nyene na ingufu zizoba zarabaheranye n'abahora bafatanya bazoba batakibafise. Rero nibaza ko wazarendo igiye kuvuga umunyagihugu na kare wazarendo cyasigura umunyagihugu sinzire ico bari barashatse mu gufata imbunda. Yes, hanyuma turebe ubwo ndabaza iherezo rya wazarendo nicyo kimwe ndakeka ubwo ari nacyo kimwe ku ngabo z'u Burundi muri Uvira. Bivuze ko ikurwamo rya Uvira n'ingabo z'u Burundi muri Kongo bizaba biheze. Nibaza ingabo z'u Burundi biratandukanye na wazarendo ko bo nibaza ko bazoja hakurya bakazibira ku mipaka y'u Burundi ihano bibe na Kongo. Ariko ikibazo umuntu aca yibaza ego bazozibira, none bazozibira ko ariho ahora igitoro ngo bigende gute? Cyo ni kibazo umuntu aca yibaza. Noneho ndagomba nakubwira nko ku munsi w'ejo isaa 8 z'umurango hari umuntu aha muri Bubanza yaraye apfuye azize ikinoze ikibuni cy'igitoro. Urumva byumvikana ko igitoro aho kuboneka ahubwo cyateye kibumuzi wibuye gusumba. Ubu rero nibazibira hariya ziriya nzira sinzi ingene bizoca bigenda, ariko igisirikare cy'u Burundi ngo kidashoboye kugurura irya nzira ngo ibandanye ikora. Ndabona ico ikizoba gisigaye ngo ngabo z'u Burundi no kwicara hakurya ku mipaka gusa bagasigara bacunga baraba ico jabuka kiva hakurya kinjira mu Burundi. Nayo handi nta bundi bushobozi bwo kuvuga ngo baraguma muri Kongo bagwana, ahubwo gusa ubwo bafite mbega ko ndabazi ko ari bandaya mutaye aba bantu bazokwemera kwicara ku mupaka batariko bararasa hakurya. Singibaza birantera amakenga nabyo niba bandanya barasa ubwo igikwirikiro uracumva yuko nubwo nta mupunzi wa FC iyi rusaso ruva hose bazohoki bizoba ngombwa ko bajaye. Igihe Uburundi bwarasa muri Kongo kuko nko mu minsi yashize byarabaye hari aho Uburundi bwarahagaze hakurya bapfuye wazarendo na nimbona ya kwesari diduze kwasikamanya byarabaye koko bahagaze hakurya ku mupaka w'u Burundi. Byarabaye, ariko ikintu cyantangaje nuko ibisasu ingabo z'undi zarashe byose byaguye mu ngabo byamaze ahubwo ingabo zabo n'abantu experience atari kirenga y'urugamba bakora ibintu britarema
babikora nk'abatabigomba abandi bakabikora nk'abafashwe nabi koko ni kujya kwa FRDC nicyo gituma ubona tahirwe bakora mu byo bakora baronka mu byo bakora ikindi nibaza yuko igihugu cimirije amatora ubu nyene mu kwa gatandatu urumva rero abasirikare kuho b'amatora hari abasirikare barunze hakurya muri Kongo muri ubu buryo hari abanyagihugu bariko baridoga n'iki nabyo biratera icikango leta ya Gitega akavuga ati ibi bintu foke tubigera hakiri kare amatora akagera kuba n'imiburiburi imyidoga ari mike mu banyagihugu no mu basirikare ariko ndabona atavyo bazoshobora kuko bivana ariko ndabona ko atavyo bazoshobora pe kw'imyidogo mu basirikare ni myinshi kandi no mu banyagihugu ni myinshi y'abana babo bagiye kugwikongo wenda tuzagira igihe tujye kuri izo ngingo zitandukanye kuko ndaje gato rudaho wenda nanjye nshyiraho point ndanakubaza ibigendere rimwe unabwiraga Rabin ndavuga ko tuzaganira ku ngingo ko ushobora kusanga nkuko bivuze kuri Wazalendo ifatwa rya Uvira ni ikintu kinini cyane ku Burundi pe kizagira ikintu gikora nko kuri economy ku gisirikare kindi ingabo z'u Burundi nizitaha ko President Neva yavuze ko nta ngabo z'u Burundi zaguye muri Kongo nta nizaburi birengero bamwe bakajya mu miryango bizagenda bite nyuma yuko bamwe batazataha abandi ntibagaragare iki ni ikintu nashobora kwibaza ese koko ingabo z'u Burundi ntiziyazipfa bivugwa n'abanyamakuru n'ibinyamakuru ivyo biroroshe hariho siroga bamenyeye abayobozi ba gisirikare cy'u Burundi ugiye kubaza wawe yapfuye no hambe bakubwira ngo yagiye mu migwi kwana muri Tabara yagiye muri M23 yagiye niyo nyishu baguha kandi bagaca bataka bakakubwira bati nubandanye turenze urwamo nawe turagufunga kuko umwana wawe yagiye mu kiroveri ubwo se ko batayo zose zizataha iyo ndirimbo izagumye ivugwe iririmbwe Rabi kuko batayo zizataha hari abo babanye nabo erega mu Burundi babayeho kuri terere nta wubaza bagije bakakwishura iyo nyishu ubwo uca wumva nawe igisubizo yuko baba bakubwira ati wawe yarapfuye ukaca ugenda ukagandara ugatekereza ni guverinoma autoritaire nta bindi urayizi iyo ari autoritaire nta kundi ugira komera amashi ibyo bakubwiye byose nawe yisubaho izina Rabi oya ni guverinoma autoritaire oya badara rwose we na Rabi ndabamaganye nibyo oya niko bimeze oya twamagane nibyo mugabo duhe fact none nimba wawe yopfa wajya kurekarama bakakubwira ngo yagiye mu migwi Rwanda hanyuma bakanakubuza kugandara kandi yarasohotse muri batayo bizwi icyo wita guverinoma autoritaire kindi kisumbije mu Kirundi bayita ryogora duhure ryogora duhure wowe nugira icyo uvuga ndakwereka yego sibyo bivuga niko bimeze Rabi kuvuga ngo ryogora duhure nuvuga ngo nubeshe ukavuga ndakwereka hakumena umutwe urumva ko Kirundi ndakizigera ubwo niko bimeze hagati y'abaturage yego hagati y'abaturage babuze abana babo baburi Kongo nuko bimeze hari nabo bashikiriye barababwira ati barapfuye koko turabizi ariko imivyimba yabo ntayo twarose ubwo yagumye mu mashamba ya Kongo ariko ntimugandare ntimugire ikiriyo kugira ngo bitagaragara bakujije ikiriyo kandi umuntu yapfuye kandi ibyo muzoza kwaka amahera ya UNICEF cyane y'iki ya endamite bakubwira ati nubandanye ubyurwamo nawe tugushira ko dose yuko umwana wawe yagiye mu kiroveri kandi bahejeje kubwira ko yapfuye umva ibintu biba biteye agahinda abavyeyi benshi mu Burundi ni ikibazo nta kibazo hanyuma rudaho umwanya no bawe ikintu nshaka kongeraho Rabin yavuzeho ku bijyanye no kuvuga ko babuze ibyo kurya bagatangira kwica imvubu cyane cyane ikiri nacyo kibazo kiri bubakorere tugiye nko ku rwego mpuzamahanga rwo kurengera ibidukikije numva niba batangiye kurasa imvubu ingwano uko babonye mu ruzi nka ruriya nabyo bishobora guteza ikibazo ariko ikintu ashaka kuvuga hano Goma buriya itandukaniye na Uvira uburyo bazigose wenda ku rwego rw'i strategie militaire birahura rwose aho ndemeranya namwe ariko byibuze buriya Goma yari ituranye n'u Rwanda igihugu cyo cyari gifite ibyo kurya biva Uganda biva mu Rwanda biva Tanzania na Karibira barayibonaga
ku buryo igoma itagize ikibazo gikomeye nk'uko Uvira bimeze, kuko kuri Uvira nubwo ituranye na Bujumbura yo urabona hari ikibazo nabo bafite cy'ubukungu, kugira ngo babone karibira nabo ni ikibazo, kubona ibyo kurya ni ikibazo. Ubwo rero ibyo bafite bikeya ntabwo babyohereza Uvira, kuko n'ubusanzwe buriya Uvira mbere yahoraga igaburirwa no ku bintu byinshi mu myaka yashize. Ikindi cya kabiri buriya Uvira ifite, urabona kuva ibindi byinshi byavaga nka Tanzania, Kigoma ndetse na za Karemi. Urabona rero niba intambara iri muri Fizi, urabona ko ikiyaga cya Tanganyika kidafite security. Ngira ngo hano twabivuzeho mbere cyane, turavuga tuti uko M23 ikomeza kugota hariya, izo factors zihari, Wazalendo bazasubiranamo, bazahura n'ikibazo gikomeye, kubera ko bazabura ibyo kurya, bazamera nk'abantu bishwe n'inzara, hanyuma bibi inkoko, bibi intama, bibi ihene. Ibyo twari twarabivuzeho, ariko barazimaze basubiranemo. Amatungo yandi barayamaze, ngira ngo banabyumvise ko ihene n'inka zashize, ariyo mpamvu bagiye kujya bica nyine imvubu, ati rwose yaba abarundi yaba twebwe twese dukunda inyama. Twari twarabivuze ibyo, turavuga tuti n'inkoko byose bizashira ubundi batangire kurasana. Hanyuma ku byo wavuga kuri Yakutumba, ku makuru ya Yakutumba, niyo mpamvu nagumishije muri Sud Kivu. Ku makuru ya Yakutumba, General Yakutumba, bivugwa ko ngo yarababaye cyane ku rugamba rwa Nyangezi, aho yatakaje Wazalendo barenga 20, noneho ngo ntihagire n'abantu baza kumufasha kubashyingura. Ibyo biri mu bintu byamubabaje. Icya kabiri, amafaranga baba baremerewe na leta, bita bigaragara ko ari mpamvu wanura minisitiri w'ingabo yaje kubagaho, kuko Yakutumba baramutinya. Ugiye gukwanariza Yakutumba atandukanye n'izi Wazalendo zindi, kuko we ni umujenerali umenyereye urugamba kuva muri za 1996. Ikindi buriya yatereye ni Fizi arahamenyereye cyane. Icya gatatu bari bamwifashishije kugira ngo arebe uko yagaruza umujyi wa Bukavu, bavuga ati nugaruza tuzagugira rwose guverineri. Kandi tugiye no ku rundi ruhande, ubona ko yari yarahanyanyaje. Mu bantu bagiye bavuga ni M23 ntabwo Wazalendo ifite ubushobozi bwo kuyaza ngo ibakure mu mijyi minini bafashe nka Bukavu, ariko ifite ubushobozi bwo gukora frenage, ni ukuvuga ngo gusabota urugendo barimo. Mwarayibonye za Nyangezi, intambara zihamaze iminsi. Rero General Yakutumba niyo mpamvu ubona bari biravuga ko yaba yivumbuye, akaba yasubiye muri Fizi, agasa nk'aho abwira ingabo ze ati rero nimusubire inyuma, kuko ubona ko zari zatangiye kuzamo ibintu byo guhangana. Aruriya nawe witwa Makanaki, urabona ko harimo akaduruvayo. Rero nibadafata neza, baramutse badafashe neza General Yakutumba, ashobora kuvamo akaduruvayo gakomeye, ubwabo bakisenya. Ndumva ari ibyo ngibyo. Reka tube twagaruka noneho mu kiganiro, tujye kujya kuri topic y'uyu munsi. Kabila gusa akantu gatoya ari akantu warubajije keza, Rabini nashakanye gutangaho comment ntoya ku bijyanye ati ibarashe nuza ku butaka bwa Kongo, ingabo z'u Burundi uko zirimo kugenda muri konji. Kuri njyewe mbona uko bagenda buhoro buhoro, ahubwo baba bashyira ingabo zabo muri risk ikomeye, kuko uko ugenda ugabanya efekitifu udakora rotasiyo, bakeya bazahura n'ibibazo, kandi ubona Wazalendo zatangiye kubataka. Icya kabiri nashakaga kuvuga ni ku bijyanye igihe M23 yabifashe Uvira, nagiye mbigarukaho, byaze bikunze kuri njyewe ko mbibona u Burundi yaba ngombwa, ni ukuvuga ngo baba oblige yo kubana nabo, bitaba ibyo ubwo M23 yazabana n'u Burundi nka kuri Rwanda rwabanaga na Kongo, kandi ku mupaka hari umwanzi, bakabana gutyo.
ok urakoze cyane reka rero tujye ku yindi ngingo abuda ntabwo wavuze ku ya kabiri ariko niyo tugiye kujyaho iyi ni big deal that's the big fish iyo ni big Rabin urabona atazindutse wowe Rabin urumva utaryohewe noneho gusesengura iyi politiki rwose ni big twagiye rero reka nshishemo akantu gatoya tugaruke twese tugira gute tugiye kunywa ku mazi abuda hanyuma tugaruke tugiye gufungura imihogo n'imikanda namwe ntimujye kure cyane abashaka kuduhamagara agiye abudara gusaba ari kure ngewe mba ndi kure se buriya impamvu ni uko ujya umwumva gutyo usubiza ariko buriya audience biri kumwumva hari ukuntu mba namujyanye kure ya telefone yego uranyumva ariko ubu ngubu ujya gusaba none ugiye gutuma naho mikoro zituritsa neza sawa reka tugaruke mu kanya mu masegonda makeya sawa